Awang Kunong da Labor Rehabilitation Center da Nupama Chingnaningai Oiba Mong da Siramle Konung Mamang da Su Nupama Nalada Sidu na Layramle. Lok Sabha Mikhal da Mai Paklaba State Sugi MP Anibu NEIDP na Thagat Papongdor Pagaloy na Party Sugi Mihutta Vote P Kiba Miyambu Taubimal Kangulagli. Amasung intensified diarrhea control fortnight campaign hayeng leibak pumbada hauragani Manipur gi oinasu sem saba loire haina NHM Manipur gi mission director Dr. S Manikantana hongokre. Ma'am kurumzari dom yegbrus impact news ni prime time Manipuri news bulletin dai khaidem jentazina hoje pungja si faw gi merba pausing ma'am the pizari. Patsoi Police Station ki manung channa leiba awang khunok da leiba Chain of Freedom Foundation Rehabilitation Center da Nupama siduna leiramle leikidraba miyoi adu Thoubal District ki manung chanba salungfa mamang leikai dagi sarangthem sanjoi chai kuntraga taret apokpa leikidraba S anganghal kawi leikidraba miyoi si hairiba Rehabilitation Center sida leibani hairi mahaki loina bi amasung machan nupi mari leihori Thogdok asi ngasi nongalamdai pung ahumrom taba matamda thokhibani thogdok thokfamdagi fangba pawgi matung ina center sigi bathroom da miyoi sigi mangak samda fadi amana laksillaga lairamba thengnarakhi hairi nakalamromda laikai gi miyamna center sida thomjilaktuna misi asi lautuna bani haina irang hauki adubu matam chana Imphal West Police laktuna irang adu lakshinki mafam asida Manipur Forensic ki team laktuna yengsillaba matung asiba haksang rims ki mokta thamki Nakalamrom da konung mamang da leiba Remedy Hospital gi nakal da leiba nalam da miyoi ama siduna leiramre siramliba miyoi asi Thoubal Santhel mamang leikai dagi Muhammad Haji Abdul Hakim apokpa Muhammad Abdullah Kawi asi bahakchang Jenims ki mokta thamkrai Taraga tarelak suba Lok Sabha Mikhal da Mai Paklaba status gi MP ani gi mafam da NEIDP na thagapra phongdok kreloi na party sigi mihutta vote pirakhiba miyambusu tawbimal khangbu lakli Terada leiba NEIDP Manipur State Unit Paumi Singa Unabam the Lok Sabha Mikhalda Party Sigi Mirep Oikiba RK Anand Nahai Lakodraba State Assembly Mikhalda Assembly Constituency Kuting Makta Party Sigi Mihut Hadoktuna Mai Pak Naba Mihut Tarang Mangadagi na Kundagi Tadana Putoktuna Matangi MP Mikhalda Mai Pak Naba Honagani Nakalamrom the Innocent IM Amusung India Government Ki Marakta Lainari Basis Fire Gimatam Manipur da Sangdokpa Natraga Sangdoktaba Haibadu Center the Nauna Paigadoriba BJP Laingakna Atuba Matam da Paukum PBU Karigumba Manipur da ceasefire gi wafam leite Hairabadi Lonania da Bamong the Innocent IM na Lamdamasida Camp Sajiliba Singh Taktokadabani Haina Mahangna Pongdoki Han Boyna MP elections the technology na Han Mani, inner and outer say. The Mayam the NEIDP gi Wakalol agenda Haibatare, regionalism the base to see agenda Sequi. Thoroughly interaction Toraga si Wakalol si Tana Tignabagidum the Kangmin of Vitanza Sequi. Matam Sung Pangidri Haina Quay admit of Matokta and Kali. Although the Quickie party debacle Hijage, son but the party is solely Hijab Nataba. Information sharing to was see Wakalol share to see communicate to Bungam na Hodo was in the Marmoriga Quickie. So debacle Nena the minor Logani. Though in the Wapamamuka Tamjaning Basina, see the PB have a vote sing see quite valued Yam Quickie way the Queen of Tamjagi team, Quickie agenda, Quickie Lamdam Sigio, Quickie yellow missing you Wapam sing. Tham give away Banina, Maruin Side, Yamkana emphasis P behind the emphasize to give a Hagadra. Tham give a Marmorga, Yam Tilo Regasu, Teman Gray Haragasu, quite Miam the Kangmin and Vitanza, the P. the Haragasu, the PB, the Kiva boat sea, Yam Maru and Loze, they will be the pioneers and Hijabatari. India ke Hanba Prime Minister Jawaharlal Nehru leikida bachahiya khaiga manga subagi thauram ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna pangthokrai thauram aduga mari leinana Imphal ke Congress Bhavan da leiba Jawaharlal Nehru ki mitam da laikatuna ikai khumna utkibaga loinana mahak Jawaharlal Nehru na tauramba thaudang singsu MPCC na singthaki tharamadu da hanagi CM Okram Ibobina handak pangthokiba Lok Sabha Mikhal adu Manipur gi oina free and fair oikide haibagi ingit piraduna chada marfut tara hena vote thadaba kendra kaya ama yauriba si oithokpa yaba
thawong natte haina phongdoki loinana CAB yauna laingakna paikhalakpa miyamna pamdaba thaurang singi mayekta Congress party na chapchana lepkani hairi election la selection la haibu free and fair oibra oidabra haibu di Manipur da leiba praja sing na hena khangabani da group lainari which khare hena kanna adum namba ngamba kanguna adum khare hena ka ba hai tare tasing na kendra ma da yengna ba kanada 80% 90% thadaba sidi aseng ba voter na thadaba na te haibu sidi hogi baduna ta ba hujik si kendra ma da heta yengna seba 90% thadagri ba kendra se 85 89 thadri je hujik amu hena mayam press nu mayam changa yengna seba so ngam moi thadaba matam phangoi aduga taseng na 90% voter leiroi khara mana atop da mayum pathokki ba oiba yai o na traga khara amna mapana thabak tawba yam adu sidi tasengna free and fair election tawramaga dieba praja singna pamiba mandate to clear oina ai khangani haibasi ai thamjaningbani Chahi sigi oina hayang lebak sinba thungna hogdokadoriba intensified diarrhea control fortnight Manipur gi oina su hogdokna ba sem sare hai na National Health Mission Manipur gi mission director Dr. A.S. Manikantana phongdokre Lamphel Patel labor directorate of health services ki office ta Paumi Singh unabada Dr. A.S. Manikantana campaign si hayang dagi hogduna June 8 forward chathakane chahi manga gi manung da leiriba angang chamada taradi diarrhea na maram oiraga toina si haliba si matam chana chaksil thorang lokhatuna layeng labadi sibigi chang hantagani haiki mahang hai diarrhea nabada sizinagada ORS amasung jeng tablet marang kaina leire hairiba hidak makhal as ani asi Manipur da leiriba PAC chamriga kungama thoi Primary Health Sub Center Chamriga Kungamathoi Primary Health Center Marfugamanga Community Health Center Taraga Tare Jiribam Amadi More Sub District Hospital Amasung District Hospital Kudimakta Fangnaba Thaurang Tawi Haiki Angang maruina chahi manga gi manung dele angang singsi diarrhea na sibi chang si yamna wangi hype tari around 10% mangang chamda taradi hariba diarrhea sna na nabna marumina sibi chang si tholi not only na badudana the sibi chang not only morbidity mortality ki chang si adum wangi chamda tara chin wangi adu yam henanga si akoina intensified yamna akan mamong da diarrhea control for nine chathaning bi maram di kari gno diarrhea si akoi siriba sin tholi ba asiba si akoi prevent obo yaba poni it is a preventable illness aduna preventable illness adi akoina siba sinai na haisidi preventable oiba yaba asiba si akoina madugi damakta ni akoina kan intensify mo chathari sing jo matam chana khangto ba matam chana laying horba matam chana akoina doctor pukhal hodana thengna hodana tawragadi siba gi chang samna hangadagni District Health Society Tawalna Susinduna Intensified Diarrhea Control Fortnight 2019 hai bihiram da district level orientation training program amangasi pangthokre thauramadu District Health Society gi conference hall da pangthokibani National Health Authority NHA ki Chief Executive Officer Dr. Indu Bhushan Manipur State ki oina Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana AVPM JAY amade Chief Minister ki Haksel ki Tengbang CMHT miyamda henna khanganaba pandamda Information Education Communication IEC campaign ngasi launch tawkre National Health Authority gi meeting makhada Prime Minister Narendra Modi na hogdokhiba ABPM JAY scheme asi Manipur State ta singthaningai oiba mong da thabok tawrambata Chief Executive Officer na apen mafongdoki State Health Agency Manipur na Sinduna Rims Complex ta IEC campaign adu Dr. Indu Bhushan na hogdoki thawramaduga mari leinana Dr. Indu Bhushan hai scheme asina piriba khudong chaba sing miyam da fangnaba miyam da hena awareness pi naba pandam da IEC campaign asi hogdok Panba yaba amana Manipur State ki oina CMHT amadi PMJAYSC RIMS amadi Jenims Khakta Natana Sky Hospital and Research Center Ras Medicity Jivan Hospital Kakching Iboyama Hospital and Research Center Imphal Advanced Specialty Hospital and Research Institute Imphal amadi Caesar Hospital and Research Institute Langol deski masiki kanab miyamda fanghalibani The success of this scheme will depend on how effectively we can reach all our beneficiaries with information that they are eligible for the scheme and also that this is the kind of benefit they can have and these are the hospitals where they can go. So I am hoping that this IEC campaign will reach
the last beneficiary, not only the top of our 2,77,000 families, but the poorest of the poor will benefit or will be reached through this campaign. State asigi home guard singna fangliba thagi duty allowance hengatpagi wafam asi Manipur laingak na ngamgani natraga ngamloi haibudugi chap chab wafam athuba matamda khanghan biu haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association gi President Waimangi na fongdorokli association asindu ngasi measure khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada mangi na hai yenaningai leitraba Supreme Court ki order da yauriba minimum of pay gi achumba wahan thokta home Ministry gi letter haukiba chahi lising ani taraga nipan gi April thagi tang taraga mathoi da status gi Chief Secretary da iduna khangalakpa basic grade pay DA amasung washing allowance sent from adu da achumba order thokpiu haiki भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जजमेंट मणिपुर हाई कोर्ट की डायरेक्शन अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इंस्ट्रक्शन से मणिपुर सरकार ना मधुगी मायोक मोइन एफिडेविट पीरी से कदाई भाव मोइन तौब ngambagi मोइद शक्ति लेबनो कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबरा मणिपुर सरकार खक्तना अदुम मरनाई तौब यारबरा ई पाउजी खंगनबा हंगजबने अदुम मखोइना पीरक्तरबनिना अखोइ ngasi si इंफॉर्मेशन कमीशन दा सेकेंड अपील तौरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मायोक दा एफिडेविट अमा पीबा हाइबा चरणजिना पीरिबा एफिडेविट से अदुगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इंस्ट्रक्शन बु इलंदबसु याई हाइबा लेरिबसे कदाई भाव चुंबगे हाइबसे मसी अथुबा मतमदा मणिपुर सरकार ना नियम की मतुंगिना थोपम थोपदु थोपियु नत्रगदि सुप्रीम कोर्ट बु सिंगनरिबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बु सिंगनरिबसे कदाई भाव यागे यादगे हाइबसे सेंट्रल गवर्नमेंट दा मरी लेनबदसु मधु भाव बु यौन कोइ चंगसनगे All Manipur Madrasa Modernization Teachers Welfare Association ki Oza Singh regularization tabagi matangda All Manipur Muslim Student Organization AMSO gi founder constant body amasung advisory gi Mihut Singh na media da fongdoraki ba wafam adu yumpham yaw da ba wafam ni haina association asigi Secretary General Muhammad Abdul Jawana fongdorakli ngasi major khulda leiba Manipur Press Club ta pangthoki ba paugi mifam amada Abdul Jawana hai Oza Singh na regular tabada AMSO gi President Shah Nawaz ka sel thungi matangda करीगुंबा मरी अमता लेनदे लैंगा की महिलोइसंग ओजा सिंह रेगुलर ताबदा यावखिबनि हाइरि कोइना हाना कॉन्ट्रैक्ट लेरमगसु मणिपुर गवर्नमेंट ना अयाबा पिबिदना रेगुलर ताराबा कौबनिना मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेबि खोइ सार्बेन नम ओइरबनिना अदुगुम्बा यामना मरिक मरांग ओइबा इमेज ताहन जनिंगदबा ऑर्गेनाइजेशन मखोइ मन मसेल फामुन्नबगी बु ओइगेरा एनी अमबगी ओइबेरा मोइना अदुगी वाथोकता अखोइ ओजा सिंहबु सेंसन बिरकबा हाइबसे खोइ याम लाइबक थिबनि मतुंग अमुक हना तौबिदनबा प्रेस मीडिया की थोंगदा अखोइना थमजरी करिगुम्बा मखाताना मरि लेनदबा अखोइबा अमुक हना कॉन्सलकपा तारगदी डिफेमेशन थागनी हाइबसी प्रेस मीडिया की मफमदा थमजरी अदुगा आमसो की प्रेसिडेंट शाह नवाज हुसैन गा अखोइ ओजा सिंह एसोसिएशन गा अमदी ओजा सिंह गा करिगुम्बा मखल अमा फौगी मरि लेनाखिते Matang size the break am logzage break ki matung da International Hawkers Day ga mari leina kwa Kaitel Fambi Singna rally chatun IMC ki Commissioner da point taret yauba memorandum ama pisin ki bigi paw amadi Manipur sumalinge tonga tongan i paw sing pudun lakchage Impact News meeting ta do review Break matung da mayabo mukana taram nokchari International Hawkers Day ga mari leina na Kaitel Fambi nupi singna rally chatuna IMC ki Commissioner da point taret yauba memorandum ama pisin kre kwairambal Kaitel ki akoi bada phamba street vendors sing amade temporary market ta Fambi nupi singna saruk yaduna chatkiba rally adu temporary market ki IMC ki office tamna lakpa horakpada lambi da Imphal West ki additional SP operation AG Sherman na luchingba police team amana thatuna thamki tungda mafam adu dagi mioi taret khangatuna IMC ki office ta chathanduna point taret yauba memorandum adu pishin hankibani roadside vendors welfare association ki president Khetri Tamana hai ngasi IMC na pisin kiba memorandum adu da Central Street Vendor Act 2014 Manipur da chana halu temporary market asi nauna semjin biu haiba yauna tongan ba street vendors singi demand taret yawi hairi बरी लेनबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुम कमिश्नर दा अखोई स्ट्रीट वेंडर सिंह की एक से अखोई मणिपुर इंप्लीमेंट तौबियो अदुगा स्ट्रीट वेंडर सिंह दा अखोई पुलिस के मदे अथॉरिटी सिंह की हरासमेंट से मची लेपियो अदुगा अखोई इलीगल अखोई की लेरिबा स्ट्रीट वेंडर सिंह की पोट सिंह से फंबा यादे हाइदना हेक्टा पाइछनदना कोचनदना नत्रगा पिकअप तौबसे स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की मतुंगिने मसी इलीगल ओय मरमदुना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट से मसी इंप्लीमेंट तौद तारगदि अखोई पुलिस का अखोई की मरकता अखोई मतम पुनमकता अखोई की मिसअंडरस्टैंडिंग मैम थोकपा पोटपा मैम सिंह से मस्ते से अखोई लेंगाक न तुमिन लेसन
ꯂꯩꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯂꯩꯅꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯏꯕꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯆꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯆꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा मणिपुर सिंधुना स्टेट की थाकता क्विज चांगदमनबा थौरम पांगथोक्रे मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम द पांगथोकिबा थौरम अदुदा पुन्ने स्कूल मरी की महिरोई सिंगना सरुक याकी पुन्ने राउंड 38 थोकना पांगथोकिबा कंपटीशन अदुदा जेएनवी थौबालना अहानबा पोजीशन ताकिबा गलोइनना सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल ना अनिसुबा पोजीशन ताकी अहम सुबह स्टेट फाइनेंस कमीशन की मखादा लुपा लाख तरागा मरी रोम चंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तेरा खोंगसांग बी मवांग लेकाई लेमराम अमदी क्वाक्टा खुमन फाउनरीबा इंटर विलेज रोड नौना साबा इबुदौ लोया लाकपा थोंग संगाखरे तेरा खोंगसांग बी ममांगी खोंग मथक्ता साबा थोंग अदु सलाई होल्डिंग्स की चेयरमैन नारेंगबम समरजितना संगादुना मियामदा खुसिनखी मणिपुर प्रॉब्लम्स की मणिपुर बसा नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम्स की नॉर्थ ईस्ट प्रजा पुंजलगा लोइसिनगदबदुना तबरा अदुना अकोई अमत ओइना पुनमिना मियाम की दम सलाना अंग मते पांगनी आई यम सानना वागी नुपी अंग सना रुप सानना वागी दमता आया सलाई के चवनते मियाम की दमत मियाम पुनमक सिंगसे मोमोन हमते लोंगे इमा इनु की पिराम की तोके सलाई के चवने मणिपुर प्रॉब्लम्स की मणिपुर बसा मालिंगबी ओइनो होलकलिबा अइंगासागी खलदगी गाकथोकनबा पांडमदा ngasi खौपुम तंपाक्ता लैबा नॉलेज बिल्डर इंग्लिश स्कूल की अकोइबदा उ चारा सिंग थाखरे स्कूल असगी महिरोइ सिंग अमदी ओजा सिंग लोइनना उ चारा चामगी मथक्ता थाकी बोसेमदी कोसेमना लोबा क्लास 10 अमसुंग 12 की एग्जाम दा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट को ओइना मको मथंग तारखरबा इक्लाविया मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की महिरोइ सिंग की तराम ओक्तुना पुनिंग थगोटक्रे स्कूल अदुदा पांगथोकपा थौरम अदुदा माइ पाकलबा महिरोइ सिंग दा मना मथुम पीदुना पुनिंग थगोटकी मणिपुर पीपल्स आर्मी एमपीए दा सर्जन ओइना थबक तौरंबा सर्जन लमखैबना लैखिदबदा लालहोलुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF अमदी फ्रंट असगी लानमी संगलुप MPA ना अवा फोंदरकली लोना थिंख्रबा लालहोलुप UNLF की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी ना थादरप चेरोल अमदा लमखैबा सी थासगी हौकिबा तांकुन गतरुक्ता मसागी अनाबा अमना मरम ओरगा लैखिदबगी इमुंग मनुंगना काइना मैशा लांगहोरिबा अमदी अवाबदा थमोय सोकना सरुक यारी हाइदि इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम नंगसिसु थंगाल बाजार अमदी पौना बाजार दा लेबा होटल सिंग दा थिबहुम की थबक चथकरे इम्फाल वेस्ट की एडिशनल SP ऑपरेशन ए घनश्याम शर्मा की बिने मखादा थिबहुम की थबक अदु ngasi नुक्तिल पुंग अहुम का मखाई दगिना मरी का मखाई फाउबा होटल एम्बेसी होटल GM होटल एवेन्यू होटल पोलो इन निरन लॉज प्रिंस लॉज होटल सिरोय होटल ब्लीज न्यू गेस्ट हाउस होटल गेलोट कंगला इंट होटल नोंगिन होटल सिटी हर्ट अमदी होटल क्रिस्टिना दा चतकिबनी थिबहुंबा अदुदा अफा पुंदे अमता यावकिदे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमदी 5/11 गोरखा रेजिमेंट की अपुनबा टीम अमना हौकिबा मे कुनगा मरी की नुक्चिल पुंग अहुमखाई रोम ताबा मतमदा फोइपी विलेज दा थिबहुम की थबक चथबदा KNA1 के एक्टिव कैडर मफारे हारी फारबा मियोय ददी फोइपी विलेज अदुमक्तदगी हेम खोलुन हाउकेप चही कुंट्रागा तरुक अपोकपा तोंगसैनी हाइरी अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो टीम अमदी तरागमंगा सुबा असम राइफल्स की अपुनबा टीम अमना हौकिबा मे कुनगमंगा की नुटिल पुंग अनि ताबा द तिनसिर रोड मयादा थिबहुम की थबक चथबदा कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KSAP माइज ग्रुप की एक्टिव मेंबर अमा फारबा मियोय अदुदी खुराई चिंगांगबम लेकाइदगी लिकमाबम संदीप चही कुंट्रागा तरुक अपोकप L घनश्यामनी फारबा मियोय अनिमा केस रजिस्टर लखतुना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौखरे हाइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट थादरप चेरोलमना खंगालकली इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो टीम अमना पौना बाजार की महावीर फार्मेसी इबोहल साइकिल मस्जिद रोड तगी कखुलोंग BT रोड MPP ऑफिस पोलो ग्राउंड डायमंड गली लेमा शॉपिंग अमदी M सेक्टर की मफम सिंगदा थिबहुम की थबक चथकरे इम्फाल वेस्ट के एडिशनल SP ऑपरेशन ए घनश्याम शर्मा की मिटिंग मखादा ngasi युपुंग निपान दगी निपान के मिनिट याखै मंगा फाउबा चथकिबा थिबहुम की थबक अदुदा मियोय चनी गनि फुग मंगा वेरिफिकेशन चथकी मदुदा मसागी सक्ताक चे सुदबा मियोय तरागा मंगा फागत किबग लोइना मखा ताबा वाहंग पाहंग चथनबा सिटी पुलिस स्टेशन पुखरायरी
Social worker Urmila Chanamgi organization Breaking the Silence Worldwide Foundation na India Bull Riders amadi radioactive 90.4 megahertz ka punna khusamnaduna Mantech Lead Ride 2019 ngarang Bengaluru ta pangthokre Mantech Lead Ride 2019 asi hauzik malim sinbathung na pangthokliba International Menstrual Hygiene Day ga mari leina na pangthokibani. Hauzik ngasi nomagi sanabagi pau Nipan suba mangsa tabam iboyama madi puinabati Memorial Chahi yang kaya madi humfugi likam knockout kendra wise kang tournament kaisamtong kendra kangkut semi final changkre jatarak liba kang tournament asiki ngasi sanakib ahan ba quarter final gi match aduda kaisamtong kendra kangkut na tos gam ki match asiki ahan ba half loibang matamda thongzu kendra kangkut na panjel mapan aduga kaisamtong kendra kangkut na panjel nipan khak chanba ngam ki match asiki apiba matam loiraba matungda kaisamtong kendra kangkut na panjel taraga nipan aduga Thongsu Kendra Kangkutna Panjil Taraga Taruk Khak Chanbadagi match asi Kaishamthong Kendra Kangkutna Thongsu Kendra Kangkutpu Panjil Taraga Nipan Taraga Tarukta Maiti Bapiram Laga Jatharak Liba Kang tournament asigi semi final Changbangauki M Hare Krishna Amadi Mahaki Imung Manungi Sentang Makada Singzamai Kangkutna Sinduna Chingama Thakta Laiba Kangkut asigi Kangsangda Jatharak Liba Kang tournament asida Kangkut Taraga Nithoina group Mari Thokna Khaidokna Sarukyari tournament asigi Hayeng Sanagadaba Ani Shuba quarter final da Oinam Kendra Kangkut Amadi High School Kendra Kangkut Ani Lamba Tongnorgani Orisha ki Katakta Chaliba Chahi asigi June taretagi na kun fauba Sub Junior Girls National Football Championship pangthok lagani hari championship asida Manipur ki team da saruk yarugadaba nupi macha sanaroi kun khangatpada goalkeeper ani defender taru midfielder taret amadi forward ki sanaroi manga khankraba nupi macha sanaroi sing asina tha asigi kun ganipan gi ayuk pung 13 makai taba matamda mapal kangjibungda masa gi training kit single loinana team coach ta report tawrana ba All Manipur Football Association gi secretary in charge na thadrok pacharola mana khangalakni kun gamathoi challenge ka veteran football tournament mapalam gi team amawariba United Veteran FC Kolkata semi final changkreng asi mapal kangjibungda sanakiba football tournament asigi aroiba quarter final gi match ta United Veteran FC Kolkata na Cyclone Team B thangmibun bo panjal mari sino da maiti ba pibungaki Salai Holdings Private Limited ki Sentang Makada Manipur Veteran Football Association asinduna chathariba tournament asida team kun gamathoina league round da lamba taunaki tournament asigi hayeng sanagadaba ahanba semi final da KVFC konthau zamamadi Cyclone Team A thangmiban anina final changnanaba akan balamba tangnorgani Arabada bulletin asig headlines samuhana mayam da thamsagai Awang khunau da leiba rehabilitation center da nupa ama chingnaningai oiba mong da siramle konung mamang da su nupa ama nala da siduna leiramle Lok Sabha Mikhal da mai pak na ba state asigi MP anipu NEIDP na thagat pa phongdorok paga loinana parties gi mihuta vote pirak kiba miyambu tawbimal khangolakli Amasung intensified diarrhea control fortnight campaign hayeng leibak pumbada hauragani Manipur ki oinasu sem saba loire hain NHM Manipur ki mission director Dr. S Melikantana